Yang perlu kita ingat, mana istiajalnya kita mengharapkan sesuatu bukan pada waktunya. Yang istiajal punya kaidah fikih ni, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Barang siapa yang menuntut, man istajala syai'an, barang siapa yang menuntut segera sesuatu qabla awanihi, sebelum masanya, uqiba bi hirmanihi, disiksakan dengan terhalangnya. Ya, contoh fikih ya, sirawana ha'i isabah, ha'i isabah, ha'i ipreh pusaka ba ayah. Ayah sehat tak menteng secara adat menteng trip mati, ha'i isabah. Ibu mati tri ayah, dibunuh ayah, kasat jih bu mangai rempek harta ayah heliji. Nyan anaknya mukibah bihirmani, diseksakan, didendakan anak tersebutnya dengan terhalangnya daripada sesuatu, sehingga anak yang membunuh orang tua tidak diberikan pusaka. Yang menyalah hukum fiqah. Man istajala syai'an qabla awanihi mukibah bihirmanihi. Barang siapa yang menuntut sesuatu sebelum waktunya, ya, disiksakan, didendakan dengan terhalangnya sesuatu, artinya tidak diberikan. Taraki orang meningkatkan diri di dalam melakukan kebaikan karena sebuah harapan, ya. Yang antara isti'jal dan taraki, ya, betul tahu, gara-gara di isti'jal maka ditaraki pada kebaikan. Jadi ditingkatkan kebaikan ji. Kita ada belah contoh ini, orang hawa kan ke keramat. Nah, gepubu je ibadat, gewirid anak piu-piu, gepuasa, ya. Tiap urang berpuasa, tiap malam yang hana ibadat tadi. Harapan kayaknya awal-awal tahun 2020 nya berkeramat. Ya, betul. Kadang-kadang keramat kayaknya hanam tulis dalam 2020 ya. Duduk kahek tu tak ibadah, hana di keramat. Agak biasa tu. Kita lepas tu. Atau haili tawiri malam tentu. Keramat tanti kalbiu. Padahal kadang-kadang ulungnya keramat ke hawai 2020 pun geperle gaya hawai 2020 gekarat dalam kebaikan, dipaksakan diri untuk melakukan kebaikan supaya cepat tercapainya maksud yang dimaksudkan oleh seseorang. Duduk kalbiu atau kata halang dengan pulain, sehingga maksud kayaknya hanya tercapai. Nyamba urung buat na yang melampaui batas, yakin kan hawa ke bagah malik uroh nagi malam nagi gemulang ke sabi. Nah saya boleh kakenang pakai ku ni ibah doktor wafitluh malah hanya dia menjaga buat tinggal mulang hasil kah hanya jadi malim, apakah jadi malim karena hawa itu berbagah malim di dalam perut. Yang bahagian daripada isti'jal.